Sanibonani bafundi ogwalo lwesine. Hawu, sanibonani. Liyaphila phela ngisho. Right, siyabonga ke. Isifundo sesindebele namhla ke sifuna ukuthi sikhangele izinto ezithize ezisetshenziswayo emakhaya ethu. Angitsho kungaba kukhona lapha edolobheni singaba sikusebenzisa njalo kunye singakufica emaphandleni abanye bekusebenzisa. Angitsho sifuthi ke sixoxe ngakho sikuchaze ukuthi kuyini njalo kusetshenziswa njani njalo kusetshenziswa nxa kutheni. Angitsho bafundi ngiyathemba ke ulogwalo lwakho ke khona lapho ubone ke ukuthi uready ke ukuthi ubhale amabala lawa sizaba sixoxa ngawo njalo wena ubone ukuthi uyawabhala nxa siqeda ke isifundo sethu sizathi ke siye ku Google Classroom kulomsebenzi oyabe kulindele khona lapho mayelana ngamabala la amanye esiyaba sike sawasebenzisa. Ngakho ke nxa sithi number 1 yilokho ubone ukuthi uyabhala phansi lencazelo yakhona ubone ukuthi ke uyabhala ke masinyane. Angitsho okokuqala ke ngibona ngathi silezinto lapha ezili10 mhlawumbe 10 la. Salibona mbalisi. Awu sakubona Michelle, unjani Michelle? Siyakwamukela kusifundo sethu sesindebele Michelle. Sithe namhla ke sifundi sikhulume ngezinto ezithize esizisebenzisayo emakhaya ethu. Sithe kungaba kusemaphandleni kumbe kungaba kusedolobheni khona lapha sokusebenzisa nje ngokufananayo. Kulezi insuku siyasibabona abantu bethwele lemigqomo koBulawayo, angitsho bahamba bethwele imigqomo bedinga amanzi, kanti kudala kwakungenjalo. Sasisazi ukuthi odadewethu labomama yibe sasibabona emakhaya bethwele imigqomo, kodwa khathesi nanko sebekhona phakathi kwethu koBulawayo ngendaba yohlupho lwamanzi. Angitsho ngakho ke ngithe uzakubhala ngapha ulalele njalo ukhuluma. Angifuni abantu abaphonga ukuthula bephonga ungikhangela nje kuphela nje. Asixoxeni, asifundeni sindawonye uzethu sikholise isifundo sethu sanamhlanje esolimi lwesindebele. Right, ibala lokuqala number 1 umthanyelo. Ngicela ulibhale phansi ke senze masinyane njengabantu abahlakaniphileyo. Angitsho umthanyelo yilibala ke lokuqala. Uthi ubhala ke usithi umthanyelo ubuzikhumbuza lawe uzibuze ukuthi kanti umthanyelo kanje kuyini, into enjani, eyenziwe ngani, isetshenziswa ngaphi, ngubani, kutheni. Angitsho wonke amabala ethu nxa sibhala ke sibe lembuzo enjalo. Ubhale ke ibala lokuqala number 1. Ngithe siphangise ngoba amabala ethu adlula 10. Ngakho kasiphangise ukuthi wonke sibone ukuthi ke siwatholile nxa sesiphendula imbuzo yethu lapha classroom kube lula kube nje ya. Umthanyelo kanti kuyini umthanyelo Lungi? Into enjani le, into edliwayo? Mnumzana Moyo khuluma phela uphendule ngisho umthanyelo kuyini? Ungachasisa uthini ngomthanyelo, ngathi into enziwe ngani? Ifoni kabani ke leyo? Michelle? Kuyini umthanyelo Michelle? Umthanyelo ngokuchasisa manje. Asukuzwa Lungile sukhulumela emazinyweni. Kuyini umthanyelo? Uyakhuluma kodwa ngathi usukhulumela emazinyweni Lungile angikuzwa kuhle. Khuluma phela masinyane Lungile, uthe kuyini umthanyelo? Okususa izibi. Umthanyelo kuyini Lungile? Okususa izibi. Oh, kokususa izibi. Ngiyathemba ke liyamuzwa ke uLungile uthi umthanyelo yokususa izibi, kulezibi ke endlini singasebenzisa ke umthanyelo ukuthi sisuse izibi. Ubengafuna ukuthi asebenzise ibala leliphinde ukuthi ukuthanyela. Angitsho siyaba sithanyela izibi. Uyenziwe ngani kathi umthanyelo siyabonga? Siyabonga sezwanani. Umthanyelo wenziwe ngani? Yetshani. Ye kuqondile siyabonga. Sibili umthanyelo uyenziwe ngani? Ngotshani. The traditional broom, isn't it? It's made of grass. Umthanyelo wenziwe ngani? Ngotshani. Angitsho sisebenzisa ukuthi sithanyele, singathanyela phakathi endlini, sithanyele
iphuma lethu leli zibi silahleke laphana sizilahlela khona sithanyele ihloka ke kuyini kanti ihloka that is number 2 ubhale ke lesibili ihloka ihloka Kian ngiyathemba lani liyangizwa khona ngapho ihloka awungizwa kuhle Michelle kungani kanti ungangizwa kuhle Michelle right faka iphepha lakho ke imbele ibhuku lakho Michelle phansi sengizwile imessage yakho Michelle. Can you say something Michelle? Can you hear me Michelle? Uyangizwa yini Michelle? Michelle, check your device. Check your device, Michelle. Right. Bente ihloka, ngisakhuluma lo Michelle lapho. Ihloka kathi kuyini Mel Junior? Mel Junior? Mel? Mel Junior? Lungile, uyangizwa yini? Angikwazi ukuthi ungizwayo longangizwayo ngubani. Michelle? Right, check your phone there, Michelle. Lungile, uyangizwa yini na? Yebo. Uyangizwa phela? Right. Sengithola ngathi abantu abangizwa ngoba lisaphenduli lonke angisabona ukuthi athi liyenzani khona bo Michelle ngiyothekezwa kodwa abanye liyangizwa phela ngithi ihloka ke sithe kuyini kanti uMichelle usalungisa ifoni yakhe laphana ihloka ngelani Mel Junior? Lungile akusincedise ke lapha. Ye ihloka ngelani? Lokugamula. Ye ihloka Lokugamula. Right, kuqondile sibili ihloka ngelokugamula kanti kuyini esikugamulayo sincedise sigamulani Lungile? Inkukhu. Singagamula isihlahla ngitsho. Ye sigamula isihlahla kodwa inkuni kasizigamuli. Inkuni singazibanda singaba lesigodo inkalakatha singeke sasibaza sinjalo sesithatha ke ihloka sibande ezinkunyanyana angisho right ibala lethu lesithathu ikhuba asilibhekeni phansi ikhuba ngelani kanti ikhuba siyabonga ikhuba ngelani siyabonga we seem to have a very Lungile ikhuba ngelani Ngelokuhlakula. Ye Ngelokuhlakula. ngelokuhlakula ngiyakubona ukuthi awuvakashele ekhaya sibili Lungile ukhanya ngathi lemsebenzi lenyathemba uqinile ulamandla udedesi nxa ususekhaya khona ngala ngitsho ikhuba ngelokuhlakula ke ngalesi sikhathi njengoba izulu lisina labantu bahlanyela umumbu sokuyisikhathi sokuhlakula kathesi ukuhlakula siyaba sikhuphani kanti kuyini siyaba sikukhupha Mel nxa sihlakula siyaba sikhuphani Lungile siyaba sikhuphani nxa sihlakula Kupa ukhula, weeds. We are removing the weeds to weed, isn't it? And we are removing the weeds. Ngakho ke sihlakula ngani ngekhuba ezinye izilimo khonapho sikhamba sikhiphani ukhula ngoba ukhula lungakhula seba sekulimile konke ukufa kwakho angitsho alright so ukhuba ke silisebenzisani ukuhlakula nokucenta njengoba sisitsho ukuthi izulu kathesi liyana singaphuma phandle emayadini yethu siyathola ukuthi kunjani sokulokhula okuningi siyacenta ke sicente sikhipheni ukhula lokugebha kwesinye isikhathi singagebha ngalo ikhuba nxa kuthi yikho esilakho
singagebha sifuthi sigebhe lapha sibe lezibi legodi lezibi singasebenzisa ini ikhuba angitsho linomsebenzi ke omningi uqhakathekile ke ukuthi sibe lalo ke ikhuba isancele unumber 4 isancele asilibhaleni mail number 4 isancele Michelle I hope usungizwa kathesi usungizwa Michelle ungangizwa kanti ngiyamezwa njani Michelle angazi ukuthi kungani but try and unmute yourself Michelle try and unmute yourself Michelle check your device right sesiku number 4 isancele isani kathi sancele Mel Junior isancele ngesani namhla ngikhuluma lo Lungile kuphela Lungile isancele kathi ngesani kumbe uyasazi Ngesokubaza. ye akuqondilanga uchayela inhlombe Lungile nguchayela ihlombe sibili isancele ngesokubaza nxa bebaza ke obabamkhulu ke laphana bebabaza izitulo kumbe babazani basebenzisa isancele siyabonga ngesokubaza angitsho ngibona ukuthi uyabhala phansi ngoba uzaphendula imibuzo usebenzisa amabala nalawa isancele ngesokubaza nxa sibaza isigodo into eyisigodo sifuna isenzeke a nice carving isancele ye kuqondile kodwa kuthi ukuthi uyalizwa phela Michelle ngoba uyabhala izinto engizikhulumayo la angitsho kuqondile ke Michelle nxa ungizwa kulungile angitsho right inqamu 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 ngiyani yonke inqamu siyayazi silazo ngekhaya siyazisebenzisa inqamu Kian I hope liyangizwa lani khona ngapho inqamu inqamu ngiyani Usika. ngiyani siyabonga Usika. ye usiyabonga ukuthi inqamu Usika kodwa inqamu ngiyani ngiyokusikelela kuyini esingakusikelela kathi Lungile ngenqamu singasikelela uyahlekelela esingakusikelela ke abantu esengilabo lapho ngabantu engingabazwayo Sikhanyiso siyabonga usuphendukile inqamu the ngiyokusikelelani ye kuqondile sikelela imbhida siyahamba lapha engadini siyekukha imbhida sifike siyigezise bese siyisikelela ke ayintsha siphonga ukupheka ukudla lehlamvu linjalo akuyeke kwahle siyayisikelela imbhida okunye singakusikelela kuyini ngaphandle kwembhida esukuthengayo emabhutsha mhlambe sikuthenge kukunengi kugcwele iphepha bheke umama abuye isindwa ethwele nxa sesipheka laphana siphonga ukuthi konke embizeni angitsho siyasikelela singasikelela nje uqondile inyama. yes singasikelela inyama ibenga futhi inyama lapho siyabe singela amafiliji khona sesithengile inyama kumbe kubulewe imbuzi kumbe inkomo nanso isinengi wenzela ukuthi ingaboli ke singayibenga ngenqamu siyifake ke isawudo siyichaye angitsho sikufundeke lokho ku agriculture angitsho right ka kunokunye futhi singakusikelela Sikhanyiso uphamisa isandla Sikhanyiso kumbe kukhona ofuna ukuthi ukukhulume all right ukhomane angazi kumbe liyalwazi ukhomane ngizathi ngiliphathele ukhomane lilubone ngilibele ukhona olwazi ukhomane ukuthi kuyini ubhale phansi Michelle ukhomane Michelle Lungile ukhomane kuyini kanti ukhomane into enjani kubisetshenziswani usetshenziswa ukhomane Lungile awuhlekeleli nje kade ngilalele ufundiswa ngumbalisi wakho unkosikazi Jokuphuthe sithi Lungile lokhu uhlekelela lami senze ngazibonela sibili ukuthi uyahlekelela ngibona ukutshela
Ukhomane ngolwani? Silusebenzisani ukhomane? Kanti ukhomane ke ngelokuseseta. Ngolwani ukhomane? Siyabonga. Ngokuseseta. Ye ukhomane ke ngelokuseseta mhlambe besipheke ichakada sesike sagiga ke umumbu wethu ke laphana. Angitsho siyaseseta ke sikhiphe ke lokhuyana siyaba singakufuni kusaleni ichakada. All right Michelle, ayikhona ukuseseta kodwa ukuseseta. It's a T-A Michelle S-E-S-E-T-A ukuseseta. Angitsho. Right, ke ukhomane ke lolo. Imbiza ke ngeyani yona? Imbiza asizeni masinyane sokusele nje imizuzu emlutshwana. Ithe ibala selingele now that's number 8. Isishiyagalombili, ibala lesishiyagalombili. Imbiza zisebenza silazo ngekhaya ziningi, ezinye uthola zibomvu, ezinye ziyisilva, ezinye zimnyama chu. Sisebenzisane kanti imbiza. Ya. Ngezani imbiza? Ngezani imbiza? Ezokupheka. Imbiza ngezokupheka. Nxa ukupheka isitshwala, ufuna ukupheka ilambazi, ufuna ukupheka ichakada, kumele ngipheke ngani ngembiza. Ngoba lokho engikuqambileyo angeke ngakupheka kumbe ngepani kumbe ngetipoti hatshi. Kumele ngipheke ngani ngembiza. Imbiza ke ukuphekela. Ngitsho. Umganu wona ngwani? Umganu. Nxa lingakwazi ukuthi namhlanje akumelanga lidle bangaliphakuleli. Bakuphakulele Mel, umganu ngowani? Mel? Ungancedisa uMel futhi sicela yakho impendulo. Lungile, sicela ukuzwa eyakho impendulo. Umganu ngowani? Umngani. Umganu, umganu. Uqondile Michelle, kodwa sithi ukufaka ukudla, sithini lungile? Asifaki ukudla, sithini lungile? Ngokuphakelela. Hayikhona Ngokuphakulela. Yebo, uqondile, susiqondisile, siyabonga sibili. Umganu Michelle ngokuphakulela ukudla. That's where you dish your food. Sithi ukuphakulela, asithi ukufaka. Angisho Michelle uzwile nxa usuphendula ke umsebenzi wakho laphana uthi umganu ngokuphakulela ukudla, kungaba yisitshwala, kungaba lichakada loba kuyini. Angitsho umkhonto. Kanti umkhonto ngowani? Umkhonto ngilindile ke khona lapho. Ngilindele izandla ukuthi ngizibone. Lintshela ukuthi umkhonto kuyini Mel umkhonto? Umkhonto ngowani Mel? Asakuzwa kahle. Ngokumlahla. Yes, singathi asikuzwa kuhle lapho Mel, ngabona i-network sesifi ya breaking. Lungile, akusincedise ke lapho futhi sizwe ukuthi umkhonto kuyini kumbe usebenzani. Ngokuzingela. Ye, umkhonto ngokuzingela iqondile sibili uyichayile sibili. Umkhonto ngokuzingela. Kudala ke babehamba ke bethweleni imkhonto ngesikhiwa ke umkhonto kuthiwa is a spear. Yomkhonto ngokuzingela bagwaze ke inyamazana ke laphana. Angitsho umkhonto siwusebenzisa nxa sizingela. Angitsho. Right, ibala lokucina usasemabili. Asiqediseni ipiki. Ipiki ngeyani? Silithathe ebaleni lesilungu leli bale sithi ipiki, epic. Kanti kuyini ke into okuthiwa yipiki isebenzani ipiki? Ipiki Mel, ipiki ngeyani? Yes, khuluma. Ye ngiyokugebha, nxa sigebha sibili into eyiyo eqondileyo sibili okumele ukuthi siyisebenzise.
ngeke ngathi ikhuba singagebha ngalo lalo singagebha kodwa nxa sifuna ukugebha sibili kumbe ligodi sibili lingathi liyatshona singasebenzisa ipiki angitsho ngakho ipiki ngeyokugebha yenza omunye umsebenzi ipiki umsebenzi wayo yokugebha right elokugcina ke Michelle ipiki ngeyokugebha yokuqondile Michelle right kuqondile Michelle sibhale ke lokugcina ingiga lomgigo sizawathatha bemabili sihlese ukuhlanganise njengoba isikhathi sethu sesingasesiphelile ingiga lomgigo kuyini kathi ngokwani kusebenzani ngithe ingiga 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 leyo lomgigo ngokwani umgigo lungile khanye uyawazi sibili kuyini ingiga lomgigo Mel mina kasizwa kuhle bantu uyakhuluma sibili uyachasisa yena nkuyana laphana ukhiyen ungathi uphethe okunye okuphose kuhambelane ke lani lemgigo ngitsho akubambileyo laphana kungaba yiyo ingiga lokhuyana sekukhipha laphana kube yini umgigo angitsho sikusebenzisa nxa sigiga ke kungaba ngumumbu isikhathi esiningi nxa umumbu siwulimile vele siwulimele ukuthi sinjani sithole impuphu siyawugiga khonaphana siwuchole kuze kube yini yimpuphu angitsho isifundo sethu ke sanamhlanje bafundi bobhalo lwesine siphelela lapha ngiyathemba ke likholisile isifundo namhla lami ngikholisile ngazikhumbuza amanye amabala la ukuthi atshoni njalo lokuthi asetshenziswa nxa kutheni sikhuluma ngezinto lezi besixoxa ngazo angitsho sathi sihlangane ke bafundi ngeviki ezayo sikhumbule ukuthi sihlangana ngolwesibili langolwesine ngehola le-12 that is 12 o'clock all right lisale kuhle bafundi libe lelanga elihle sizabonana njalo ngeviki ezayo ngolwesibili lisale kuhle